азыркы убактагы ден соолукка пайдалуу жана тренд хит болуп аткан лаванда подушка тууралуу силерге маалымат берип өтөбүз. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu komfort lavanda yostiqlarimiz. Birinchi o'rinda komfortligi bu tomoni pastroq yotadiganlar uchun, bu tomoni baland qilingan, baland yotadiganlar uchun ya'ni. Ustidagi g'ilofini kirib bo'lib ketsa, bemalol almashtirib, qaytadan qo'yib olsanglar bo'ladi. Yuvib har kuni. Va undan tashqari bu 8 xil giyohlardan tayyorlangan. Asosan tog'larda o'sadigan lavanda gulidan tayyorlangan. Hidi juda ham shirin. Nafaqat bu yotgan odamga, balki butun uydagi odamlarga hidi kelib turadi, ya'ni bitta xonadagi odamlarga. Undan tashqari asab tinchlantiradi, davlenani normallashtiradi yana inshaalloh. Va undan tashqari eng asosiy foydalaridan bittasi xotini bilan urushib qoladiganlarga alohida bitta yotsa shunaqa uyquni keltiradi, yotadi uxlaydi, ko'p urushib yurmaydi. Кыскасы, ден соолукка пайда экен. Анан аялыңыздар менен бир аз таанышып жүрсөңүздөр, ал жагында да пайда экен, Тең эле ушул лаванда подушкасы биздин ар бир үйүбүздө бирден болсун. Жана ден соолугубузду чыңдайлы ушул лаванда подушкалар менен. Эгерде ушул видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайкты басыңыз, комментарийге ой пикириңизди жазыңыздар, каналга катталганды унутпаңыз. Кененирээк маалымат алган десеңиз телефон номерлер, аккаунттар белгиленген.